Ganjur mana? Salud dia pada. Boleh ganjur pada pemanasan. Mana ini daun malu panjang-panjang. Mana? Berapa kisi yuk? Bol, satu. Hei, bol mana? Salud. Daun itu daun. Đầu dạ như này, đầu dạ này. Đầu dạ này. Chill, chill. Chill, chill.
ya. Jadi ketika kau boleh aja ada pun. Orang kan tahu kan, gerak dengan adiknya mana? Bang itu bang. Oh. Aingin nawagan di tiang matiang risiko di tiang sarang sabi. Sebelum dia matur, lu raya di tiang ngadungan pangasto karapang di umat. Napi sanikapi rata kali makin wenten pemargian saudara kali dia benar sani wenten kiri kayangan sading katuran kedalan ring rahina nih bibi. Pinake pangasto karaditya oh swastiastu. Ada salah. Bawagan di tiang sani mergalingsir ligih dan di mangku sani suci di tiang kenten daler naben di tiang bambu lungo kenten daler naben di tiang jeroni kesarangin semeton pencinta telonara di tiang saking semut seniman muda tabanan yang dimotori oleh Nyoman Artikel yang disponsori oleh Bapak Nyoman Mulyadi. Boy nena di tiang meriki boy di tiang ngedengan kewisesan boy di tiang maju-majuman boy di tiang aku tekian dewe riri di tiang Kulon Betado di tiang saking jagat Banjarwani wasta di tiang kapuk mina bandi tiang reraman di tiang sani wenten riki ring jagat kukuh ngendeh pengliakan wikan tekening sastra pengliakan ririh teken melelitihan sastra pengliakan niki wenten wata-watangan kalih niki istri-istri ane dange niki muda ane dauh ne wayahan bilang midaban pengliakan keturunan bon meli kadi rasa benunas ring ide yang betari yen sampun ngiwe pejalani dedane yen sampun singsal kemangan pamargi dedane di tiang purun matak liak sejebak adat Bali Agung Keramita mai liak sejebak adat Bali Agung Keramita dekedang liak di Penarukan Kelanding dekedang liak di Sudemara dekedang liak di Dukuh dekedang liak di Gistolangan Pasur dadah jadi wadang-wadangan di tiang saking semut kewintenan wadang-wadangan Bang dan Nirdo di dani bisa melihat nyakitin anak dan ngelak beli nyakitin pisaget dan ngelak salah yen dan kayon wadangan di dia dewe di tiang dados di tiang dan misi tempo ben bidan je umah di tiang ring Banjarwani dajan boleh Banjar bulos ben bidan je dados minaban semeton di tiang sarang sami sani wendan Riki mau duwe raramo mau duwe dadong sakti ngeliat riri ngeliat mau kebar kuliakan makin bindonin wadang-wadang di tiang dan kangi wadang di tiang dados di tiang bas gede Niki dados belin tiang jeroni dados ane tuan ben mudik nang lumo dados jadi kok asana ben kecap kan asana segar oh segar dan kange di tiang Niki wenten sekot dapur dados
si wani bang sabuk belum daso enggak dan kangen di tiang pergi no dados mata gede nih kok tiang lah beli dados bidonin bang donirdo ini dani liu morahan bisa sastra pengliang ririh morahan mukabar balian ada sakti dasarnya bisa wibu di tiang dados makin dados alih di tiang kebanyakan orang dados dan misi kepo main lihat kesepakatan balik aku keramitan ini wadah sebut di tiang presiden raya ya yang wenda di tiang iwang matur iwang melaksana di tiang adoran dan Sapuro pindah kawasan yang ada di tiang sini di tiang ada Prama Santi Om Santi Tengge mabit awak kita montering semoton sandi jadi nonton sekadi pengundang-undang liak penike sani ngundang penike bapak kapuk saking Banjarwali Tidiang nenten malik ngundang-undang niki tidiang sampun usia tidiang 70 di atas langit masih ada langit betul nggih nenten sakti nggih yen ane sakti ide sangya ide wase titiang sampun pengalaman dok titiang di Bangli nalonarang undang-undang bida titiang ku ukun undang-undang wenten rike nagih ngundang ijen titiang sampai dia di rumah dia meninggal dunia nggih sampunan kiwo tengen kiwo kadang tidak ada jelek penestian ane cen maran penestian ane nyelih timpal ane ngeracun timpal baru nak liu ngadap tanah mampipis toleh nirton sekali wa sadi demun pengundang saking kapuk niko sampun becik niki wenten dua binedang menurut lontar wariga winar sasari rika wenten pengliakan becek pengiwan bagus yenten lagu tangan kanan dan tangan kiri tidak sempurna yen melajahin sastra sekali pendidikan bapak bu nintan dicamali matur mudah-mudahan niki watang-watangan kekalih niki mengemangin kerayu yen calon arang nenten wenten watang-watangan nenten seru bukannya bojonya watang kalau watang niki supak suanda niki orang sudah meninggal tidak wen rara bidanya adona mati ritak kala tapakatian tedun kebetulan becik saja niki galah biking pan suanda sampun meninggal dunia tibi sekali peninggalan pengundang-undang niki kesempatan yang terbaik benten watang istri-istri niki nak watang-watangan niki oye watang kalau watang pak suwando niku watang niki watang-watangan sekali peninggalan Jawa yen ten wenten dagingin watang-watangan calon arang niku tan seru tidak netan oleh banyak matur di atas langit masih adalah tidak ada orang yang sakti ada sakti ide sang yang widak